هللویا. خدا را شو. Halleluja. Gott sei Dank. So gut. Genau, ich tue heute auf Persisch predigen und Sabrina kann auf Deutsch übersetzen. میخوا به فارسی صحبت میکنه، من به آلمانی. Hey, ist es nicht mega cool, miteinander so Lobpreis zu machen? خیلی عالیه که میتونیم اینطوری خدا رو با هم Ich بپرستیم. habe richtig Lust, um nachher gerade wieder einsteigen in die Zeit der Anbetung. من خیلی دوست دارم باز وارد پرستش بشم که Und darum خدا مقدس داره. ist es mein Plan, so wenig Zeit wie möglich mit der Predigt zu verbringen. پرسش بیبل. به خاطر همین زیاد موعظه نمی‌کنیم، میخوایم پرستش کنیم. Und das letzte Mal, als ich die Predigt hatte, habe ich 35 Minuten gebraucht. دفعه پیش که من موعظه کردم این موعظه رو 35 دقیقه احتیاج داشتم. Heute schaffen wir mit Übersetzung 30. امروز با ترجمه 30 دقیقه ببینیم چی میشه. Genau, also ich kann euch anschnallen, es geht los. Alright. حاضرین. Wir haben eine Predigtserie, die heisst, wenn der Himmel die Erde berührt. در مورد این صحبت میکنیم وقتی آسمان به زمین میاد، ملکوت خدا به زمین میاد. Und es geht in dieser Predigtserie um Anbetung. من میخوام در مورد پرستش با هم صحبت Und کنم. wir wissen, in der Bibel steht, dort wo Lobpreis ist, dort ist Gott daheim. کلام خداوند میگه آنجایی که پرستش هست خدا آنجا ساکنه. Also wenn wir miteinander Lobpreis machen, so wie wir es vorher gemacht haben, وقتی ما با هم خدا رو میپرستیم، ist es nicht nur eine poetische Aussage, um zu sagen, hey, Himmel auf Erde. صرفا قشنگ نمیگه ملکوت تو بیاید، Sondern das ist Wirklichkeit, das ist Realität. بلکه حقیقتا ملکوت Gott خدا wohnt in unserem Lobpreis. حقیقتا خدا در پرستش ما ساکنه. Und ist heute mitten unter uns am Wirken. و امروز خدا در میان ما کار میکنه. Und darum kann ich nicht warten, bis wir wieder miteinander Gott anbeten. پس مشتاقانه منتظر پرستش با هم هست. Und darum machen wir es heute in der Predigt kurz, okay? بخاطر همین موعظه کوتاهه. Okay, ihr könnt okay sagen. میتونید اوکی بگین. Sehr gut. Wir haben eine Frage, die wir heute miteinander beantworten wollen. میخوام ازتون یه سوال بپرسم که جواب بدین. Und zwar ist die Frage, sind wir alles Worshippers? سوال اینه آیا ما همه پرستندگان هستیم؟ Also, kann es aber auch sein, ich könnte es nicht auch sein, quasi, ja, ist ja gut, wenn ein paar Worship machen und die sollen die Band und das ist gut. بعضی میتونن بگن نه تو پرستش کن، تو برو موسیقی بزن، اوکی برای تو. Aber du musst verstehen, weißt du, Worship ist jetzt nicht so mein Ding, oder? بعضی‌ها بگن برای من پرستنده نیستم. Ich bin mehr so der Predigtstyp, oder? من آدمیم که بیشتر دوست دارم مثلا موزه Und گوش mit کنم. der Anbetung kann ich jetzt nicht so mega viel anfangen. با پرستش زیاد نمیتونم چیزی رو شروع کنم. Also das ist die Frage, wo wir heute auf den Grund gehen. Ist das so? واقعا اینطوریه؟ Ist das wirklich so, dass manche Menschen einfach voll die Anbeter sind und andere halt nicht so? واقعا اینطوریه که بعضیا کاملا پرستنده هستن و بعضیا نه؟ Und wenn man Fragen hat, gehen wir am besten in die Bibel und das wollen wir jetzt gerade miteinander machen. بهترین کار اینه که در کتاب مقدس نگاه بکنیم. در Und zwar schauen wir miteinander an Epheser 1, Vers 11 bis 12. افسوسیان 1 11 تا 12. Ich tue es zuerst auf Deutsch lesen und Sabrina kann es nachher auf Farsi lesen. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. که ما نیز در وی میراث او شده ایم چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. Amen. Alle sagen mal Amen. Ist das nicht eine schöne Sprache? So da 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 dum 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 dum. فارسی زبان با موسیقیه. Aber hey, was da steht, ist eigentlich relativ klar, schwarz auf weiß, die Antwort auf unsere Frage, oder? سیاه و سفید اینجا نوشته. Also hey, wir sind nach dem Ratschluss Gottes dazu erschaffen, ihn anzubeten. ما خلق شدیم که خدا رو بپرستیم. Das ist sein Wille und das ist auch keine neue Idee, sondern das findest du auch im Alten Testament schon. این اراده خداست و این ایده ما نیست که درستش کرده باشیم. Dort steht in Jesaja 43, Vers 21. اشعیا 43 آیه 21 میگه
Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. من آنها را خلق کردم و آنها را قوم خود کردم. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten و به erzählen. این دلیل باید منو جلال بدم و کارهای عظیم من رو اعلام کنند. Elam Kanat. Hey, das ist eigentlich ja dann die Antwort auf unsere Frage. Sind wir alles Worshipper? Ja, ما wir sind. پرستنده خدا هستیم؟ آره. Ja, wir sind alle erschaffen, zum Gott anzubeten. ما خلق شدیم که او رو بپرستیم. Ich möchte noch beten zum Schluss von meiner Predigt. من میخوام الان دعا کنم. تمام موعظه تموم شد دیگه. میخوام الان دعا کنم با شما. Gell? Darf ich nicht, sind Techniker böse mit mir. Aber ja, eigentlich ist das ohne Witz die Haupt- und Kernaussage von meiner Predigt heute. اما این کلید اصل موعظه منه. Wenn wir das begriffen haben, haben wir die Hauptbotschaft, die ich überbringen heute am Morgen, schon voll verstanden. اگه اینو بفهمیم اون اسانس اصل موعظه رو فهمیدیم. Wir sind alles Menschen gemacht zur Anbetung von Gott. خدا ما رو خلق کرده که اونو بپرستیم. Und ich möchte euch heute Morgen aufzeigen, wenn wir jetzt doch noch ein bisschen länger predigen, اما بازم میخوام یه ذره بیشتر طولانی تر موعظه کنم. möchte euch aufzeigen, wieso dass das so ist. میخوام بهتون نشون بدم که چرا ما پرستنده Wieso و dass das خداییم. eigentlich in unserer Natur drinnen liegt. چرا در وجود ما این هست Und was die Konsequenzen sind, wenn wir gegen die Natur gehen. و چه اتفاقی میفته که وقتی ما خدا رو نمیپرستیم. Und mit dem Ziel, dass wir alle Lust an der Anbetung bekommen. و هدفم اینه که هممون مشتاق پرستش خدا Dass wir den Hunger nach Gott ehren dürfen tief heute Morgen ausleben. که ما تشنه و گشنه وارد حضور خداوند بشیم. Und das ist egal, zu welcher Kategorie vom Mensch das du gehörst. و مهم نیست چه آدمی هستی امروز، چه جور انسانی هستی. Es ist nicht so relevant, ob du jetzt die Person bist, die sagst, hey, Anbetung, Worship, das ist voll mein Ding, das fühle ich. اگه کسی هستی که میگه پرستش این مال منه، من عاشق پرستشم. Oder vielleicht bist du auch mehr auf der Seite von, ja, ist jetzt schon nicht so mega mein Ding, ich fühle das nicht so. یا شاید انسانی هستی که میگه نه پرستش زیاد. Und ich möchte euch heute Morgen allen sagen, egal wo du bist, Anbetung ist unsere Natur. مهم نیست چه جور انسانی هستی، پرستش در وجود ماست. Und wer Anbetung verstanden hat, weiß auch, dass das nicht mit Gefühl zu tun muss haben. و کسی که پرستش رو فهمیده میدونه پرستش ربطی به احساسات نداره. Sondern es hat damit zu tun, unsere Natur, unsere Schöpfungsnatur auszuleben. بلکه به این ربط داره وجودم و اون چیزی که خلق شدم رو با اون زندگی کنم. Und so möchte ich euch jetzt eine Frage stellen, die kein Prediger je stellen. یه سوال میخوام بپرسم که هیچ واعظی نباید بپرسه. Sind ihr bereit für meine Frage? آماده این؟ Wer mag sich an meine Predigt vom 25. August noch erinnern? کی یادشه من 25 آگوست چی موعظه کردم؟ Irgendjemand? Ja, siehst genau, darum solltest du die Frage nicht stellen, oder? هیچکی. بختر نباید بپرسی. In dieser Predigt habe ich predigt, ist es gegangen um Identität, wer wir eigentlich sind. در مورد هویت صحبت کردم. من کی هستم؟ Und wir haben dort ein Prinzip gelernt, das einen latinischen Namen hat. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere mit mir. یک کلمه رو یه لاتین رو کلمه رو با هم نگاه So کردیم. gut, jemand, hey, das ist immer einfach eine Hand, ist so یه gut. نفر. آفرین. Hey, um was ist es gegangen? اون کلمه چی بوده؟ Genau. Und der latinische Name, weiss noch jemand, wie das latinische Prinzip geheißen hat? اگه یادتونه که اون کلمه لاتین چی بوده؟ Okay, ja, siehst du, darum solltest du die Frage nicht stellen. Auf jeden Fall, ich gebe euch die Antwort. Die Antwort ist Imago Dei. آها. Genau. یه دالی کوس. Ja, genau. اون کلمه genau. ایماگو دئی بوده. Genau. یعنی چی ایماگو دئی؟ Imago Dei beschreibt, dass wir erschaffen sind im Ebenbild Gottes. ایماگو دئی معنی به شکل خدا بودن رو میده. Es heißt ein Abbild Gottes. Und das ist Eine unsere Choda. Identität. این هویت ماست. Und jetzt, okay, soweit, wenn du das noch genauer willst, verstehen, noch mal genauer willst, nachhören, online ist die Predigt vom 25. August. میخوای بیشتر بدونی 25 آگوست آنلاین هستش. Aber jetzt gehen wir weiter. Und zwar ist dir bewusst gewesen, dass Jesus über das Imago Dei predigt hat, selber. عیسی در مورد این ایماگو دئی به شکل خدا بودن صحبت میکنه. Und zwar hat er das gebraucht als eine Antwort auf eine Frage. به عنوان جواب برای یک سوال که ازش پرسیده شد. Und ich möchte mit euch die Frage anschauen aus Matthäus 22, Vers 20. متی 22
20. Dort ist die Frage gestellt worden. Das ist die Antwort, sorry. Die Frage muss ich euch stellen. سوال اینه Die Frage ist, wem müssen wir am Kaiser Steuern zahlen? اجازه داریم به قیصر مالیات بدیم؟ Also sind Pharisäer zu Jesus gekommen und haben ihm eine Falle stellen mit dieser Frage, müssen wir am Kaiser Steuern zahlen? فریسی که به عیسی اومدن گفتن آیا باید به قیصر مالیات بدیم؟ Und es ist so eine Frage, egal was die Antwort ist, du kannst nur verlieren. و مهم نیست چه جوابی بدی چون به هر حال بازنده ای. Weil wenn Jesus jetzt Ja sagt, چون اگه عیسی آره بگه dann finden dann alle Juden blöd. و همه یهودی‌ها اینو بد پیدا میکنن. Weil das macht man nicht als Jude, das ist ja gegen die Identität und wir sollen frei sein. یهودی نباید به قیصر یا به کشور دیگه مالیات بدی. Und wenn der Rabbi jetzt sagt, wir sollen die Steuern zahlen, hat er ein Problem mit allen Juden. و اگه این رابی میاد بگه آره مالیات بده خب بعد با یهودی مشکل پیدا Wenn er میکنه. Nein sagt, nein, wir müssen keine Steuern zahlen, ist es fast noch blöder. اگه نه بگه بدتر هم هست. Weil die Römer haben mega gerne Steuern. برای اینکه رومی ها خب عاشق مالیاتن. Und das sind auch die Kontrolle und das Militär in der Region haben. و افرادی هستن که کنترل دولتی رو روی کشور Also wenn دارن. jetzt Jesus sagt, nein, wir müssen keine Steuern mehr zahlen, پس اگه عیسی بگه نه مالیات ندین dann hat er ein mega Problem mit den Römern, mit der Besatzungsmacht. پس عیسی با دولت روم مشکل خواهد داشت. Also mega clever, oder? Egal was Jesus sagt, er hat das Problem. سوالیه که هر چی عیسی جواب بده براش مشکل میشه. Und da hat Jesus eine Antwort oder eine Gegenfrage gestellt. و اینجا عیسی یک جواب یا یک سوال میپرسه Und ازش. die lesen wir jetzt. Aus Matthäus 22, Vers 20. Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. عیسی بهش میگه این صورت نشون بدین روی این سکه چیه؟ Sie reichten ihm einen Denar. بهش یک دینار رو دادن. Wessen Bild und Name ist darauf? عیسی گفته این صورت و رقم از آن کیست؟ Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. بهش گفتن از آن قیصر. Und ich habe mal aus Interesse و من برای شما mir so eine Münze ersteigert. این سکه رو خریدم. Also man kann so einen Denar, der zu dieser Zeit im Umlauf war, kann man heute noch ausgraben und die kann man dann auch ersteigern. احتمالاً این دیناری که من دارم واقعا از زمان مسیح بوده. Und als geschichtsinteressierter Mensch habe ich das natürlich unbedingt müssen haben. و به عنوان کسی که خب خیلی دوست داشتم دینار زمان مسیح رو ببینم من اینو خریدم. Also das bedeutet, dass gibt eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass es genau die Münze war, wo Jesus in der Hand hatte. این دیناری که من دارم مال زمان عیسی چون مال اون قیصری که زمان عیسی عکسش روشه. Genau. Aber wenn man die Münze anschaut, dann sehen wir, ja, da ist ein Bild vom Kaiser drauf. اگه بهش نگاه کنی قیافه قیصر رو روش میبینی. Und wer die übrigens nachher anschauen kann gerne nachher schnell die Führer schauen nach der Predigt. Und داره میتونید ببینین. was wir heute in unserem Sprach- und Kulturgebrauch nicht mehr so ganz verstehen, ist die Bedeutung vom Bild. اون چیزی که ما امروز زیاد نمیفهمیم متوجه نمیشیم معنی شکل. Weil ein richtiger Pharisäer hätte die Münze nicht angelangt. برای اینکه یک فریسی واقعی دستش به این سکه نمیرفت. Weil das ist ein Götz. چرا؟ چون این یک بته. Mit dem Bildnis vom Kaiser, der sich selber als Gottheit darstellt, ist das Objekt zum Götzen geworden. با صورت قیصر روی این سکه. Weil es ist nicht einfach nur ein Bild, sondern es ist ein Bildnis. چرا؟ چون فقط یک قیافه نیست بلکه یک هویته. Und das geht viel tiefer, das geht zurück zum mosaischen Gesetz, wo das Gebot ist, du sollst dir kein Bildnis machen. و خداوند به موسی میگه برای خودت خدای دیگری نساز، قیافه خدا رو نساز. Weil das ein Ausdruck ist von etwas Göttlichem. برای اینکه نشانه پرستش بته. Also wenn jetzt Jesus sagt, in Matthäus 22, Vers 21, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. پس جواب عیسی خیلی زیباست وقتی میگه مال قیصر رو به قیصر و مال خدا رو به خدا. Dann sagt er eigentlich, hey, schau, da ist das Bildnis vom Kaiser drauf, gib das dem Kaiser. میگه این شکل قیصر روشه بده به قیصر. Und die Frage ist ja dann, was gehört Gott? سوال اینه پس چی شکل خدا؟ Was trägt das Bildnis von Gott auf sich? چی همسان و هم شکل خداست که میتونیم بدیم به خدا؟ Genau, das bist du und das bin ich.
اون تویی و منم. Weil wir sind erschaffen im Ebenbild, im Bildnis Gottes. چون من و تو به شکل خدا آفریده شد. Und darum schreibt im Römerbrief der Paulus, hey, wir sind ein lebendiges Opfer, geschaffen zur Hingabe an Gott. بخاطر اینه که پولس میگه ما قربانی های زنده هستیم برای خداوند. Das ist unsere Natur. این وجود ماست. Zu dem sind wir erschaffen und das soll ausgelebt werden. خدا ما رو به شکل خودش Hey, du und آفرید. ich, wir sind erschaffen im Ebenbild Gottes. به قیافه خودش، به شکل خودش. Und wir sollen Gott zurückgeben, was ihm gehört, und das sind du und ich. و عیسی میگه اون چیزی که خداوند به شکل خودش آفرید و به شکل اونی بده بهش. Drum sind wir alles Worshipper. به خاطر همین ما پرستنده ایم. Weil wir sind alle erschaffen im Ebenbild Gottes. چون چیزی که من هستم و باید به تحویل خدا بدم. Jetzt, Gott ist ein Gentleman, sagt man ja so schön, gell? خداوند خدای جنتلمنیه. Und er tut nicht einfach Menschen zwingen, ihn anzubeten. گوش هیچ کس رو nemiگیره که Sowieso eine ganz spannende Frage, wieso will Gott angebetet werden? شاید بپرسی خب خدا چرا خودخواه میخواد که من بپرستمش؟ Also hat Gott irgendwie so einen Ego-Trip am Laufen, weißt خیلی مغروره خدا. du? Dass er muss angebetet werden. باید پرستیده بشه؟ Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. نه، جواب این که نه نیست. Ich glaube von ganzem Herzen, er will, dass wir ihn anbeten, جواب اینه که خدا من میخواد که من اونو بپرستم. weil alles andere uns kein Segen bringt. برای اینکه پرستیدن چیزهای دیگه باعث لعنت در زندگی من میشه. Gott sagt, wir sollen kein Bildnis von anderen Götzen machen, weil das sind Götzen, die leben nicht. Dort gibt es keine Hilfe. برای اینکه اگه من خدا رو نپرستم شروع میکنم به چیزهای دیگه پرستیدن. Und darum sagt Gott, hey, betet mich an. Das bringt euch etwas, das gibt Segen als Resultat. برای اینکه خدا رو نپرستم بت میپرستم و لعنت رو در داخل زندگی خودم میارم. Also es ist nicht so, als hätte Gott einen Ego-Trip und möchte selber angebetet und erhöht werden. این خدایی نیست که میخواد پرستیده بشه برای اینکه مغرور و Er خودخواهه. ist ja schon der Höchste, es geht gar nicht mehr höher. خداوند بزرگترین و عظیمترینه. Und wenn er also sagt, hey, betet mich an, dann sagt er das zu unserem eigenen Gut. وقتی میگه منو بپرستین این برای من باعث برکت میشه. Es ist wie ein Vater, der seinem Sohn sagt, hey, folg mir. مثل یه پدری که به بچهش میگه مطیعم باش، اطاعتم کن. Und das ist nicht, weil der Vater einen Ego-Trip am Laufen hat, نه برای اینکه من مغرورم و میخوام خودم رو نشون بدم، بلکه برای خوبی sondern ein guter Vater sagt das, weil er das Beste für sein Kind will. برای اینکه دوست دارم، میخوام تو خوب باشی. Und genau so ist es mit Gott. Wenn er sagt, hey, betet mich an, dann will er das Beste für uns. پس وقتی خدا میگه منو بپرست برای منه، برای خوبی منه. Und ich glaube auch, weil die Alternative Katastrophen ist. برای اینکه اگه این کارو نکنیم لعنت رو در زندگی Und dort möchten wir jetzt miteinander Römerbrief 1,20 anschauen bis und mit 31. رومیان باب 1 از آیه 20 رو میخوایم بخونیم. Und wir werden so Vers für Vers miteinander anschauen, manchmal ein bisschen überspringen, aber dort werden die Konsequenzen vom Nicht-Anbeten aufgezeigt. این نتیجه نپرستیدن خدا رو نشون میده. Und wir fangen an mit dem Römer 1,20 bis 21. رومیان 20 آیه 1 21. Ich tue es zuerst lesen und nachher darfst du Sabrina lesen. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. Das ist die göttliche Offenbarung in der Schöpfung drinnen. خداوند خودش رو در مخلوقش آشکار کرد. Und das bedeutet, jeder Mensch hat irgendwie eine Sehnsucht, einen Hunger, ein Loch in sich nach Göttlichkeit. هر انسانی آفریده شده که خدا رو آشکار کنه. Wenn wir ehrlich sind, spüren wir das alle. Hey, es muss etwas geben, das grösser ist als ich. همه ما مسیح و غیر مسیح احساس میکنیم یه چیزی باید بزرگتر از من باشه. Und das spüren wir. Das ist das, was der Paulus da beschreibt. چیزی که پولس اینجا میگه. Und so geht er weiter. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig.
زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک. Also obwohl der Mensch gemerkt und gespürt hat, da gibt es etwas Göttliches. وجه که مردم فهمیدن خدا اینجاست. Offenbart in der Natur und in mir selber. حضور خدا رو در طبیعت خودشون دیدن. Hat sich der Mensch aktiv entschieden, den Gott nicht anzubeten. اما انسان‌ها تصمیم گرفتن خدا رو نپرستن. Sondern was haben sie gemacht? چه کار کردن؟ Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Vers 22. 21. War nicht schon gelesen. Gut. بلکه خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. Und jetzt kommt der nächste Vers. Und dort wird etwas ganz deutlich, was wichtig ist für uns zum Verstehen. Im Vers 22. آیه 22 این رو میگه. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. ادعای حکمت میکردن و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. Also verstehst du, es geht in der Anbetung keinen neutralen Boden. وقتی داری خدا رو در پرستش خنثی وجود نداره. Man kann nicht sagen, ja, ich habe heute irgendwie nicht so mega Lust, Gott anzubeten, ich mache einfach nichts. نمیتونی بگی من امروز حوصله ندارم خدا رو پرستش کنم، من هیچ کاری نمیکنم. Wir Menschen sind einfach so, dass immer etwas angebetet wird. ما انسان‌ها همیشه یه چیزا میپرستیم. Und ist das nicht spannend, wie der Paulus da aufschreibt, was das ist? و پولس اینجا میگه پرستش ما چیه؟ Entweder kommt anstelle von der Herrlichkeit Gottes ein Abbild von uns selber. یا اینکه من خودمو میپرستم Oder von sonst irgendwelchen Sachen in der Schöpfung drin. یا یه چیز دیگر رو تو این طبیعت و دنیای فانی میپرستم. Wir sind immer am Anbeten. من همیشه میپرستم. Und wenn wir nicht Gott anbeten, وقتی من خدا رو dann نمیپرستم beten wir etwas anderes an. یه چیز دیگر رو میپرستم. Entweder uns selber, Ja, oder Gott unser Hobby, oder unsere Zeit. عادتمو، افرادمو، Oder was auch immer das ist in unserem Leben. خانوادم، هر چی که هست. Aber Anbetung passiert. اما پرستش اتفاق میفته. Und wenn es nicht Gott ist, lesen wir weiter, was dann passiert. و بعد میخونیم چه اتفاقی میفته. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. لحظه خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خوار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا به ابدالآباد متبارک باد. آمین. Also der Mensch hat anstatt Imago Dei و به جای اینکه انسان ایماگو دویی hat er Imago Mundus gemacht. به جای که ایماگو دی انجام بده ایماگو موندوس انجام Mundus ist die Welt, hat alles andere anfangen anbeten außer Gott. دی خداست و مونگوس این دنیاست. موندوس مونگوس. Genau. Und so ist der Mensch von einem Gottanbeter zu einem sich selber Anbeter und Weltanbeter geworden. پس انسان به جای اینکه پرستنده خدا بشه شد پرستنده خودش و دنیا. Und das Resultat von dem و نتیجه این کار kommt im nächsten Vers. در آیه بعدی میاد. Vers 29. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خیانت و حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. زندگی آنها پر از ناراستی است. Sie redeten abfällig über ihre Mitmenschen und verleumdeten sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. غمازان، غیبت کنندگان، دشمنان خدا و اهانت کنندگان، متکبران و لاف زنان،
مبدأ شرارت و نامطیعان والدین. Sie gehorchten ihren Eltern nicht und sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. بی فهم و بی فا و بی الف و بی رم. Farsisch lustig, da ist einfach ein cursing word after the other. Like, das darfst du nie aussprechen, sonst ich sag's die Worte nie. Das ist lustig, ja. Genau. Bibelseite, sorry, ich habe es nicht gesagt. Und das ist das Resultat, einfach weil der Mensch Gott nicht hätte anbeten wollen. این نتیجه انسانی که نمیخواد خدا رو بپرسه بی فهم و بی عقل. Ich habe wieder das Wort wiederholt. Das ist so cool. Dummkopf heißt da. Genau. Genau. Das ist das Resultat von Menschen, die sich entscheiden, Gott nicht anzubeten. نمیخوای خدا رو بپرستی پس اینی. Mir finde das mega lustig, weil es sagt, du bist einfach dumm. Und ich habe gesagt, wenn du willst nicht Gott anbeten, du bist 31, du bist einfach dumm. Okay. Awesome. Sehr gut. Also habt ihr es gehört. Wenn ihr Gott nicht anbetet, dann sind ihr einfach dumm. Ja, Auf den Punkt gebracht, knackig. so gut. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso Gott will, dass wir ihn anbeten. بخاطر نخواستم میگه با منو بپرست. Weil das ist nicht, was er sich ausgedacht hat. نه برای صرف خودش. Das ist nicht sein Wille für die Menschheit gewesen. اراده خدا برای انسان نبود که بی فهم و بی وفا باشه. Er hat Segen für uns vorgehabt. خدا میخواست برکت بده. Und nicht Dummheit. و نه بی فهمی و بی شرفی رو. So gut. Gut. Okay, eigentlich hat das ein ganz seriöser, ernster Moment sein. من معذرت میخوام. Es tut mir leid. Genau. Halleluja. Hey, jetzt bin ich voll zum Konzept raus. Okay, Gott hat nicht wollen, dass wir so sind. genau, preach it. Genau, er hat nicht wollen, dass wir anfangen, die Welt anbeten, sondern dass wir Gott anbeten, das Segen das Resultat ist von dem. خدا میخواست که برکت در زندگی ما جاری بشه. Hey, das bringt mich zurück zum Anfang von meiner Predigt. این منو میاره به اول موعظه‌ام. Sind wir alles Worshipper? آیا واقعا ما پرستنده خدا هستیم؟ Wenn du nicht dumm bist, dann ja. اگه احمق نیستی آره. Genau. Und so möchte ich jetzt eigentlich einen Gangwechsel machen. Timmy, darf ich dich schon mal aufbitten? Wir wollen nämlich nachher gerade einsteigen in die Anbetung drin. الان ما میخوایم یک کاری با هم انجام بدیم، وارد پرستش بشیم. Wir wollen nämlich nachher miteinander einsteigen in eine Zeit von der Anbetung. میخوام با هم وارد زمان پرستش بشیم. Und seht ihr, ich habe es euch gesagt, 30 Minuten, ich habe noch 2 Minuten. من 2 دقیقه هنوز دارم. Weil es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir nachher miteinander eine Zeit haben können, wo wir einfach Gott miteinander anbeten. برای اینکه برام خیلی مهمه که واقعا با هم وقت داشته باشیم برای پرستش خداوند. Wo wir unserer eigenen Natur treu sind. و اینکه وفادار بشیم به اونی که خداوند Wo wir das tun, zu dem wir erschaffen worden sind, Imago Dei. تبدیل بشیم به افرادی که به شکل خدا هستن، ایماگو Ein دی. Ebenbild Gottes zu sein und ihm die Ehre zu geben, die ihm gehört. به شباهت خدا بشیم و خودمون رو تسلیم خدا کنیم. Hey, darf ich euch einladen nachher in die Zeit, wo wir Gott miteinander geben, was ihm gehört? میتونم شما رو دعوت کنم در زمانی که خودتون رو تسلیم خدا کنید. Und das bist du und ich. Wir gehören ihm. چون که تو مال خدایی. Und darum wollen wir uns ihm hingeben. کار دیگه نمیشه که جز تسلیم خودمون. Und bevor wir das machen, darfst du noch etwas mit mir zusammen machen. Wir dürfen nämlich zusammen das Abendmahl feiern. ما میخوایم با هم عشای ربانی رو berdاریم. Das ist nämlich der Ursprung vom Lobpreis, dass wir dürfen die Vergebung von Jesus Christus empfangen. عشای ربانی شروع پرستش. Dass wir dürfen feiern, dass er sich hingegeben hat für dich und mich. که ما اجازه داریم جشن بگیریم بخشیده شدن در عیسی رو. Was brauchen wir noch mehr, um Gott Danke zu sagen? بیشتر از این به چیزی احتیاج نداریم. Als Tatsache, dass er sein Leben für dich und mich hingegeben hat. عیسی زندگیشو برای تو من داد. Und so dürfen wir miteinander einsteigen in die Zeit der Anbetung mit Dank.
بخاطر همینه که میتونیم با پرستش و گذاری وارد حضور خدا بشیم. Mit der Anbetung für das, was Jesus da hat. شکرگزاری بر کار عیسی مسیح. Ich möchte einsetzen das Abendmahl aus Lukas 22, از لوقا باب 22 Vers 19. آیه 19 که این رو میگه Dort lesen wir miteinander. که با هم میخونیم. Dann nahm er Brot. عیسی نان را برداشته Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. عیسی نان را برداشته شکر کرد و نان را پاره کرده به شاگردان داد و گفت این است بدن من که برای شما پاره شده است. Jesus hat sein Leib hingegeben. عیسی بدن خودش رو به شاگردان داد، به ما داد. Hat den Leib zerbrechen lassen, عیسی اجازه داشت بدنش تیکه تیکه dass du und ich nicht müssen. تا ما قربانی نشیم. Ich möchte im Gebet Danke sagen für Jesus, dass er das für dich und mich da hat. من میخوام در دعام تشکر کنم از عیسی مسیح. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, عیسی مسیح ازت متشکرم dass du dein Leib hingegeben hast. که جسم خودتو برای ما دادی. Und dass wir Vergebung dürfen in Empfang nehmen heute Morgen. که امروز اجازه داریم این بخشش رو ازت دریافت کنیم. Und es ist weitergegangen. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. و بعد از شام عیسی شراب را گرفته آن را برکت داده و به شاگردان داد و گفت این از خون من که برای شما جاری شده در عهد جدید. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. برای بخشش شما داده شده. Und ich möchte Jesus Danke sagen für diese Tatsache. میخوام به عیسی مسیح Danke, Jesus Christus, مرسی خداوندم dass du dein Blut vergossen hast. که خون خودت رو ریختی. Dass wir einen Bund dürfen mit dem Vater feiern jetzt. که امروز بتونیم در این عهد جدید بیستیم. Dass die Schuld vergeben worden ist. که ما آزادیم. Und dass wir heute dürfen würdig vor dich treten. که امروز لایق میتونیم در حضور تو باشیم. Nicht weil wir etwas da hätten, sondern weil du, Jesus Christus, uns würdig gemacht نه hast. برای اینکه ما لایقیم بلکه تو ما رو لایق ساختی. Dass du uns wirklich reingewaschen hast. ما رو تمیز کردی. Und dass wir dürfen als neue Menschen heute vor dir stehen. و امروز به عنوان یک انسان جدید میتونیم در حضورت بیستیم. Merci vielmals, Jesus. ممنونیم عیسی مسیح. Und alle, die einverstanden sind, sagen افرادی که Amen. آمین. Amen. Amen. Hey, ich darf euch einladen in die Zeit der Anbetung. Ihr dürft gerne vorkommen, ihr dürft gerne Abendmahl nehmen, am Platz nehmen und dort einfach als Anfang von dieser Anbetung Jesus Danke sagen, für was er für dich da hat. میتونین جلو بیاین و شام آخر رو بردارید با پرستش با شکرگزاری بر کاری که عیسی برای شما انجام داده.